Kita lagi kasih orang kereta yang berbaloi, below market value tapi dengan condition yang cantik ya. Hari ini kita saya nak jual murah. Okey. 2015 Exora 15.8 aja. Cat original. So 100% tak ada accident lah, cat original. Okey, ini kita boleh buat full loan. Boleh cashback. Kalau you tak ada duit beli cash Kalau you sitos hutang bukan bank, saya pun boleh tolong So 3 faktor ini saya boleh tolong you selesaikan Okey, cakap sekali lagi Boleh cashback duit 3-4 ribu, 5 ribu pun boleh. Okey, kalau you sitok hutang bukan bank, ada license gaji masuk bank, saya boleh tolong. Dengan kalau you rasa cat tak cantik, saya boleh markup loan dalam, kasih you orang. Duit itu boleh markup dalam loan. So bulanan 300 lebih aja. 300 lebih aja. So lebih kurang saya review kasih orang tengok ini kereta alright. Satu round kasih orang tengok. Saya depan kasih tengok dulu Ini cat original Ini dot sikit. Itu boleh touch up. Tayar sporim sudah ada. So, tak payah risau. So, sebab ini kita cat original. Dia memang tak ada accident punya. Okey, kasih tengok semua. Saya ambil kunci akan tunjuk orang Malaysia. Tunjuk. Sementara tunjuk itu dalam steering dia, interior dia. Kemas kan? Semua. Kunci-kunci mana? Sekejap tak apa, kita tengok lain dulu Belakang. So, ini yang tengah bersihkan semua punya. Siapa berminat boleh bio saya. So, ini page cuba follow. You tak ada kecewa punya mesti kasih you orang something good punya barang. Okay? Accident tak ada, banjir tak ada, total loss tak ada. You boleh full loan, you boleh markup loan, you boleh beli cash. Dengan kalau sitos ada problem, hutang bukan bank, gaji masuk bank, ada license kereta, ini kita dapat tolong buat kasih awak. Sekian, terima kasih. Jajitan, ini saya Auto, saya Bahat.